Tubahaye ikaze mwese mu kiganiro cya none nacyo cya nyuma gisoza ku kwezi kwa Nzeri ni ukwezi kwa cyenda mu mezi ya Kinyarwanda. Ikiganiro mugezwaho nk'uko bisanzwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Ubu uri kumwe na Nyirarukundo Xavera. Xavera reka nguhe ikaze nawe nanakubaza naho tugiye kwanzikira icya none. Twanzikire ku byanditswe ku Rwanda by'umwihariko kuri iyi nkuru ivuga ko Perezida Paul Kagame yibukije ko ubuzima bw'igihugu bushingira ku mahitamo abakiyobora bakora. Ni inkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru binyuranye byaha mu Rwanda byanditse ko umukuru w'igihugu yabigarutseho ejo ku wa gatanu ubwo yakiraga indahiro za leta General James Kabarebe uherutse kugirwa umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga na Francis Gatare wagizwe umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB. Perezida Kagame akaba yaragize ati ubuzima bw'igihugu n'abagituye na politiki ndimo kuvuga byose bishingira ku mahitamo. Ushobora guhitamo ukavuga uti ariko kuba n'umukene hari icyo bitwaye, ko dufite abagira neza iteka iyo twashonje cyangwa twakennye iki ko batugoboka. Ibi bindi abantu bavuga turakora iby'iki, reka dutegereze bajye batugoboka. Yanavuze kandi ko iki kibazo cy'amahitamo adakwiriye ugisanga mu bihugu byo hirya no hino muri Afurika. Ati nibyo usanga cyane hanze muri politiki z'ibihugu byacu, ndavuga u Rwanda, ndavuga Afurika. Icyo kibazo kirahari kandi abantu barakivuga, bahora bavuga intambara tugomba kurwana zo kugira Afurika ishingiye ku banyafurika, ishingiye ku mutungo Afurika ifite n'umubare w'abantu miliyari 1.3 cyangwa 4, ariko abantu bakabaho gusa ari abantu bemeye guhora bari mu butindi, bari mu bukene, bari mu guhora baragiwe nk'inka. Ariko twaba twageze imbere y'abantu tuvuga wareza agatuza ukavuga uti twebwe abanyafurika turambiwe ibi. Urambirwa ibintu imyaka 50 utagira ikintu hindura, ubwo uba wabirambiwe koko. Umukuru w'igihugu yakomeje agaragaza ko umuyobozi mwiza atari uwishyira imbere mu gihe abayobora bameze nabi. Ati kuyobora byabaye kwambara karavate, twe tukamera neza nk'abayobozi, ariko ya mpinduka tuvuga buri munsi ntuyibone, ugasanga ruswa n'icyene wabo biraho ni nkaho aribyo dukorera. Tumaze kubona ingero nyinshi, abandi bo barahindutse bahindura imikorere uko babayeho. Kera twari ku rwego rumwe, bo bakaba baradusize inshuro 100, twe turaho turi mu mwiryane, umwirata udafite icyo uduha. Ati umwirata udafite icyo uduha. Perezida Paul Kagame yagaragarije abo bayobozi ko bafite inshingano zikomeye ku gihugu cyabo kandi bakaba ba mbere mu gukora ibyo bigisha. Ati ntabwo wajya hariya ngo wigishe kurwanya amacakubiri, kurwanya ruswa, hanyuma nihashira umunsi umwe cyangwa 2 abantu batangire kuvuga ngo ariko ko nawe ariko abikora, bati kanaka ko twamwumviseho ibintu bimeze gutya. Yanagaragaje kandi ko iyi mikorere ari ishobora kudindiza igihugu muri gahunda z'iterambere. Xavera, tariki 27 z'uku kwezi kwa cyenda nibwo leta General Kabarebe James wari usanzwe hari umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano yagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, mu gihe Francis Gatare yahawe kuyobora RDB. Francis Gatare yasimbuye Claire Akamanzi wari umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere kuva muri 2017, umwanya n'ubundi bari basimburanyeho. Kuva ubwo kandi Gatare yahise agirwa umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe mine, peteroli na gaze, umwanya yavuyeho muri Kanama 2021 asimbuwe na ambasaderi Yamina Karitanyi. Icyo gihe yahise ahabwa inshingano zo kuba umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'ubukungu. Xavera, ibyo tubiveho ahubwo dusomera abadukurikiye n'iyi nkuru igira iti abanyarwanda benshi bakunda Kagame keretse ab'inyangabirama. Turabisoma muri Tarifa Rwanda n'igihe aho banditse ko byavuzwe n'umuyobozi w'urwego ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda Tito Rutaremara wagaragaje ko abanyarwanda benshi bishimiye icyemezo cya Perezida Paul Kagame cyo kuzongera guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu, ashimangira ko bake bakinenze ari inyangabirama. Mu kiganiro aherutse kugirana n'ikinyamakuru Jeune Afrique, Perezida Kagame yahishuye ko ari umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka utaha wa 2024, ndetse ashima icyizere abanyarwanda bakomeje kumugirira. Nyuma y'iminsi mike Perezida Paul Kagame atangaje iki cyemezo, umuyobozi w'urwego ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda Tito Rutaremara nawe ejo bundi kuwa kane yikojeje ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter, hagaragaza ko abanyarwanda benshi bishimiye icyemezo cya Perezida Paul Kagame cyo kuzongera kwiyamamariza kuyobora u Rwanda. Tito Rutaremara yagize ati aho abanyarwanda bamenyeye inkuru y'uko Perezida Kagame yongeye kwemera ko azaba umukandida mu matora ya Perezida ateganyijwe muri 2024, abanyarwanda benshi cyane barishimye barabyina bati naza tuyobora igihugu cyacu kiracyamukeneye. Yagaragaje
ko impamvu abanyarwanda bakunda perezida kagame ngo ari uko yabohoye iki gihugu akagiha umutekano, agiha ubumwe, agiha iterambere, aha abanyarwanda agaciro. Yakomeje kandi agaragaza ko abataranyuzwe n'iki cyemezo ari inyangabirama nke zitifuriza ibyiza u Rwanda. Xavier ati keretse ab'inyangabirama bake cyane badakunda u Rwanda ntibarwifuriza amahoro, nibo batishimye. Abanyarwanda benshi bifuza ko perezida Kagame yakomeza kuyobora u Rwanda kugeza igihe imbaraga ze z'umubiri zamubuza kuyobora, kuko imbaraga z'ibitekerezo zo azazihorana. yanagaragaje ko iyo urebye aho u Rwanda rugeze usanga rugikeneye ubuyobozi bwa perezida Kagame. Ati igihe cyose uru Rwanda rutaragera ku ntera y'amajyambere nk'iy'ibihugu byasenye Afurika, uru Rwanda rwacu ruzakenera ubuyobozi bwa Kagame, cyangwa tugize amahirwe undi wamera nkawe. Yakomeje kandi agira ati murumva neza ko ibihugu binyunyuza Afurika bitifuza ko ibihugu bya Afurika bigira umuyobozi umeze nka Kagame. Nicyo gituma ibyo bihugu bimurwanya rero kandi bikamuvuga nabi buri gihe. Icyizere dufite nuko abanyarwanda benshi cyane bamukunda kandi bamuri inyuma, bemera ibitekerezo bye. Xavier iyi nkuru ikanzura yibutsa ko amatora y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ateganijwe umwaka utaha mu kwezi kwa munani, akazaba akomatanyije n'ay'abadepite. Nibyo, hazaba akomatanyije n'ay'abadepite, ubwo n'ay'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite. Reka duhindure ingingo jondanyeri mu mva nshya. Baragira bati u Rwanda nta nyungu rufite mu mutekano muke wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niko Ambasaderi Gatete yabwiye Loni. Muri The New Times bati u Rwanda rwagaragaje ko ruhangayikishijwe no kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeza guha ubufasha bw'intwaro umutwe wa FDLR ugizwe na bamwe basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda n'indi mitwe yitwaje intwaro. Naho mu gihe ho bati iki? Bati imbere ya Loni u Rwanda rwongeye gusaba ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihagarika gukorana na FDLR. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bikandika ko Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Gatete Claver yabigarutse ejo bundi kuwa kane ubwo yari mu nama y'akanama karoni gashinzwe umutekano ku isi. Yagaragaje ko u Rwanda rushyigikiye inzira zatekerejwe ndetse zikemeranywaho n'akarere mu gukemura ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ashimangira ko nta nyungu namba u Rwanda rwakura muri uyu mutekano muke w'icyo gihugu cya Kongo. Yavuze ko amahoro n'umutekano by'u Rwanda n'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba bibangamiwe cyane no kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gutera inkunga y'intwaro n'ubundi bufasha umutwe w'iterabwoba wa FDLR wiganjemo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Maze agira ati u Rwanda rukomeje guhangayikishwa nuko guverinoma ya Kinshasa iha intwaro umutwe wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ari we FDLR, ikanafasha indi mitwe y'abene igihugu. Imyitwarire y'iyi mitwe n'ubufatanye bwayo n'ingabo za Kongo FARDC bikongeza amakimbirane kandi bibangamiye ibikorwa n'ingamba nziza zigamije amahoro. Yongeyeho ati mu by'ukuri u Rwanda nta nyungu rufite mu mutekano muke wa Kongo Kinshasa, bityo rushimangira ko rushyigikiye byimazeyo ingamba zafashwe ku rwego rw'akarere. Ambasaderi Claver Gatete yavuze kandi ko hari n'ibindi bihugu byateye imbere bifite inyungu mu bibazo byo mu karere no mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa by'umwihariko. Agira ati abashaka kuririra ku makimbirane ku bw'inyungu zabo bwite muri politike nibo bakomeje ibikorwa bigamije kuyobya uburari. Kuri ibi hiyongeraho ibikorwa bya bimwe mu bihugu bikomeye bishaka kunezeza guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo babone uko bakurikirana inyungu zabo, ariko ugasanga bishyirwa ku Rwanda nyamara ibi ntacyo bifasha uretse kuzambya umutekano muri Kongo. Iki ni ikibazo gisaba ko aka kanama kakirebana ubushishozi. Yatangarije ako kanama gashinzwe umutekano ku isi ku Rwanda n'akarere bihangayikishijwe nuko guverinoma ya Kongo Kinshasa ikomeje gutera inkunga umutwe wa FDLR n'indi yitwaje intwaro ibarizwa mu burasirazuba bwayo. Anerura ko ari ryo zingiro ry'urusaku rw'imbunda zayogoje uburasirazuba bw'icyo gihugu. Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni kandi yanagaragarije aka kanama ko uyu muryango gashinzwe umutekano ku isi ko leta ya Kongo iyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakomeje kwinangira yanga gushyira mu bikorwa ibiteganywa n'amasezerano yagiye ashyirwaho umukono mu bihe bitandukanye hagamijwe gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu cye. Muri ayo masezerano jondanye harimo asaba leta ya Kongo guhagarika imikoranire n'umutwe w'iterabwoba FDLR wiganjemo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yagize ati kubw'ibyo rero aka kanama gakwiye gusaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushyira mu bikorwa inshingano zayo zo kwitandukanya na FDLR no kohereza abarwanyi bayo mu gihugu bakomokamo mu maguru mashya nk'uko biteganywa n'amasezerano y'i Rwanda n'ay'i Nairobi. Yongeyeho kandi ati nk'uko byavuzwe mu bihe byashize ubwiyongere bw'imvugo na disikuru zibiba urwango ku baturage b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bijyana no kubica ndetse no gusahura no kwigarurira imitungo yabo biteye ikibazo gikomeye haba ku Rwanda n'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ambasaderi Claver Gatete yagaragaje ko u Rwanda ruzakomeza kwita no kwakira abaturage b'abanyekongo bakorwa mu byabo n'intambara bagahungira mu Rwanda, dore ko ubu imyaka isaga 20 ishize bakomeje guhunga kubera intambara za hato na hato zikomeje kwiyongera mu burasirazuba bw'igihugu cyabo. Ubwo dukomoje ku by'abahungabanya umutekano kandi mu gitangazamakuru ABC News ho banditse ko Norvège igiye kohereza mu Rwanda umunyarwanda ukekwaho ibyaha bya
bya jenoside yakorewe abatutsi. Xavier ni inkuru kandi yasamuwe hejuru n'ibindi bitangazamakuru birimo Associated Press, Kigali Today n'ibindi bitandukanye, aho byanditse ko ibyo kohereza mu Rwanda uwo munyarwanda byavuzwe mu cyumweru gishize na polisi yo muri icyo gihugu cya Norvège, ariko ntiyatangaje amazina y'uwo munyarwanda, gusa yavuze ko ari umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko, akaba amaze hafi umwaka afatiwe i Oslo mu murwa mukuru wa Norvège. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru kandi byandika ko uwo mugabo yafashwe hashingiwe ku busabe bw'u Rwanda rumukurikiranyeho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse rukaba rwaranasabye ko yarwohererezwa rukamuburanisha. Ku itariki 19 z'uku kwezi kwa 9 urukiko rwo mu mujyi wa Oslo rwanzuye ko uyu mugabo ashobora koherezwa mu Rwanda kandi ko byaba byubahirije amategeko. Ubu ngo igisigaye ni uko Minisiteri y'Ubutabera yanzura niba azoherezwa, kandi ibi nabyo ngo bisa no kurangiza umuhango kubera ko urukiko rwamaze kubyanzura nk'uko byanditswe na ABC News. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha muri Norvège akaba yaravuze ko rwakoze iperereza rushaka kureba niba ibigomba kugenderwaho kugira ngo yoherezwe mu Rwanda abyubahirijwe, nubwo polisi ya Norvège itavuze amazina y'uyu mugabo. Ibitangazamakuru byanditse ko yaba yitwa Gasana François kubera ko ari we wafatiwe muri icyo gihugu cya Norvège umwaka ushize. Ibyanditswe ku Rwanda tubyanzurire kuri iyi nkuru ndende iri mu gihe ifite umutwe ugira uti mafiya mu bucuruzi bw'ibirayi ni gute ibiciro bitumbagira ijoro n'amanywa. Uwanditse iyi nkuru yanzika abaza ati ninde wari uzi ibi bintu, ninde wari uzi ko ikiro cy'ibirayi kizagura 2,000 by'amafaranga y'u Rwanda kandi byera muri Kinigi mu majyaruguru y'u Rwanda koko. Agakomeza kandi yandika ko ibi birayi byigondera umugabo bigasiba undi, ku buryo bamwe ngo babicuruza mu buryo budakwiriye kugira ngo bakamure abaturage mu nkubiri yo gushaka gukira vuba. Iyi nkuru y'Igihe igakomeza ivuga ko ibirayi ari bimwe mu biribwa biri kuzamuka mu giciro ijoro n'amanywa, kuko hari n'ibigeze ku mafaranga 2,000 ku kiro kimwe gusa. Ibyo ngo ni ibizwi nka gikungu. Ibirayi bya Kinigi biri kugura hagati ya 700 na 800 bitewe n'uko umucuruzi yaranguye, ariko iby'intoranywa nabyo bigura hejuru y'amafaranga 1,000 ku kiro kimwe. Xavier, ibi ngo nibyo byatumye mu ngo kurya ibirayi hari iby'abifite Jean Daniel mu tubara bajyagayo babikurikiyeyo kugira ngo baze kwimara ipfa rya brochette babyifashisha. Ubu ngo barya ibitoki cyangwa se bakaziriraho izo brochette kubera ko ibirayi bitakiboneka, ndetse na hamwe ngo bisigaye igisate kimwe cyaguraga 100 mu kabari ubu kiri kugura amafaranga 200. Wanditse inkuru akagira ati baze gutanga amafaranga 200 mu gifu ntihazemo n'akayaga. Ibaze nawe. Iki kibazo kikaba gikomeje gufata indi ntera, ari nayo mpamvu igitangazamakuru Igihe cyakoze icukumbura ryimbitse kugira ngo hamenyekane ikibazo nyakuri kiri mu bucuruzi bw'ibirayi. Xavier, ikizwi ni uko hari ubuhamya bw'umuhinzi ntangarugero mu karere ka Musanze buvuga yuko nyirabayazana w'ihenda ry'ibirayi ari imihindagurikire y'ibihe, by'umwihariko ibiza byibasiye iriya ntara y'amajyaruguru n'iy'uburengerazuba mu kwezi kwa 5 uyu mwaka. Uwo muhinzi witwa Karegeya Apollinaire agakomeza avuga ko icyo gihe ngo abahinzi bari bafite ibirayi mu mirima ngo byarahombye ku kigero cya 80%, nyuma y'aho bitwawe n'amazi ibisigaye urubura rurabicoca. Ibyo ngo byabaye by'umwihariko mu mirenge ya Nyange na Kinigi mu gihe byari byitezwe ko bazasarura mu kwezi kwa 6 no kwa 7 uyu mwaka. Aya mezi yashize nyine. Karegeya hanyuma akagira ati kijondanye ati kugeza uyu munsi umusaruro w'ibirayi ntawo dufite pe, bitewe n'izo mpamvu ebyiri, aricyo gituma n'ibiciro bigenda bizamuka uko bwije n'uko bukeye. Abakunda ibirayi rero mwumva aho byapfiriye. Ubwo dukomeje kandi ku biciro, Jean Daniel muri Kigali Today ho banditse ko aborozi b'imbwa bubwa hano mu Rwanda bahamya ko bunguka gatubutse miliyoni na miliyoni. Iki gitangazamakuru cyandika ko atari umugani kumva ko ikibwana cy'imbwa zitwa Great Dan kitarengeje amezi 2 y'ubukure kigurwa amafaranga arenga 1,300,000 by'u Rwanda, mu gihe ikibwana kizitwa Boy Bull nacyo kigurwa arenga 1,100,000. Aya ni amafaranga y'u Rwanda. Xavier, ibaza imbwa bubwigura amafaranga hejuru ya miliyoni, kimasa kitayagura. Umutoza w'imbwa ushinzwe kuzishyira baziguze zivuye ku borozi akavuga ko ikibwana cyo mu bwoko bwitwa Canicross, Doberman, Caucasian Shepherd cyangwa se Jack Russell Terrier kigurwa amafaranga arenga 900,000. Bamwe mu batoza n'aborozi b'imbwa kandi bavuga ko ikibwana kigurwa amafaranga make muri iki gihugu ari hagati y'250 na 300, cyane cyane ibyo mu bwoko bwa German Shepherd, Dachshund Hand cyangwa Japanese. Bakavuga ko guhenda no kugurika kw'imbwa ngo biterwa n'imirimo zikora ndetse n'ubuhanga ziyikorana, kubera ko izitwa German Shepherd nubwo ibyo zikora ngo zibikorana ubwenge bwinshi kandi zikamenya kubana n'abantu, ngo zigurwa amafaranga make bitewe n'uko zigira imbabazi. Umwe muri bo ati ukoresha ubwenge hazamo na ruswa, biroroshye ko abagizi ba nabi baza bagakora icyabazanye, ntabwo ari kimwe na Boabur
Bowabour iyo idashobora kwibeshya na gato ku bimenyetso bayihaye imeze nka robo. ati imeze nka robo, kandi yakomeje agira ati Bowabour bayitoza gufata mu mutwe ibimenyetso nk'amabara n'imiterere y'ibintu ku buryo uyihaye kurinda sitoke umuntu wese ibonye iramufata ikamurya nta kubabarira, ndetse na nyirayo bisaba ko umwenda yagiye yambaye ari we agomba kugaruka yambaye kugira ngo imureke. Uwo mutoza w'imbwa kandi akavuga ko Bowabour n'izindi mbwa zihenze nkayo bazitoreza ku modoka igenda aho ibasha kuyikurura kugira ngo igire igituza gikomeye kizayifasha gufata abantu bose nta n'umwe ubasha kuyicika nubwo yaba afite imbaraga zingana n'iki. ni mu gihe yitwa German Shepherd zo zikoresha impumuro y'ibintu, hakaba ariyo mpamvu abashinzwe umutekano arizo bakoresha mu gusaka ibyateza ibibazo mu bantu. Iyi nkuru igakomeza ivuga ko imbwa zororoka cyane kuko imbwakazi, mbese imbwa y'ingore ifite nibura umwaka umwe w'amavuko ibasha kubwegeka ikabwagura hashize amezi 2, ikaba ishobora kurenza ibibwana 8 ibwaguye rimwe. Gusa nanone kuzorora ngo ntabwo biba byoroshye kubera ko bisaba kuzitekera nk'uko utekera abantu mu rugo, kuko ntabwo ngo waziha ibyasigaye ngo zibirye. Akisabira dukomeze iki kiganiro twerekeza hanze y'u Rwanda. Ibihugu bya Kenya, Uganda na Tanzania birishimira ko bizafatanya kwakira igikombe cya Afurika cy'ibihugu kandi 2027 nyuma y'imyaka 51 izaba ishize kidakinirwa mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Muri aka karere haherukaga kubera imikino ya nyuma ya CAN ryari jondanye mu 1971 ubwo yakinirwaga muri Ethiopia. Icyo gihe iki gihugu cya Ethiopia cyayoborwaga n'umwami w'abami Haile Selassie wa mbere. Inkuru y'uko irushanwa rya CAN rigarutse muri Afurika y'Iburasirazuba yamenyekanye guhera ku wa 3 w'iki cyumweru ubwo impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yatoraga ibihugu byo kuzakira amarushanwa ataha yo muri 2025 na 2027 nk'uko byanditswe na Soccerway, Sport News Africa, The East African News, The Africa Report, Daily Nation, The Citizen, Daily News, Mwananchi ndetse na Chimp Reports. Kuri uwo munsi wo ku wa 3 kandi CAF yanatangaje ko CAN itaha yo muri 2025 izakirwa na Maroc. Iki gihugu cyaherukaga kwakira CAN mu 1988 ndetse cyari cyongeye kugirirwa icyizere muri 2015, ariko cyo ubwacyo kiza gusaba ko iyo CAN isubikwa bitewe n'icyorezo cya Ebola cyavuzaga ubuhuha muri Afurika y'Iburengerazuba, cyane cyane mu bihugu bya Guinea, Liberia na Sierra Leone. Maroc yatinyaga ko abakinnyi bayinjanamo icyo cyorezo cyahitanye abarenga 11,000 kuva mu mpera za 2013 kugeza mu kwezi kwa 6 2016. Nubwo Maroc rero n'ubundi yahabwaga amahirwe menshi yo kuzakira kandi 2025 Jean Daniel abatari bake batunguwe nuko ku munota wa nyuma Algeria yivanye mu bahatanaga mbere y'abandi nabo baje nyuma kugera ikirenge mu cyayo. Abo babikoze batyo barimo Zambia ndetse n'inyabubiri ya Nigeria na Benin. Perezida wa CAF umunyafurika y'Epfo Patrice Motsepe yasobanuye ko impamvu ikomeye bahaye Maroc kwakira CAN ya 2025 ari uburyo bwo kuyishyigikira no mu busabe bwayo bwo kuzakira igikombe cy'isi cyo muri 2030 izaba ifatanije na Espagne na Portugal mu gihe nyine bazaba bagihawe. Gusa nanone hari inyabutatu ihanganye mu busabe bw'inyabune ya Argentine, Chile, Paraguay na Uruguay. Iyi nyabune niyihabwa amahirwe yo kuzakira icyo gikombe cy'isi kubera ko yitwaza ko hazaba hashize imyaka 100 igikombe cy'isi gitangiye gukinirwa muri Uruguay ku ya 13 kugeza ku ya 30 Nyakanga mu 1930. Bakavuga bati rero mu gihe tuzaba twizihiza imyaka 100 ni byiza ko icyo gikombe n'umuri cyagaruka mu gice cya Amerika y'Amajyepfo. Iyi nkuru Xavera igakomeza ivuga ko kuzana irushanwa rya CAN muri Afurika y'Iburasirazuba biri muri gahunda ya perezida wa CAF yo gusimburanya uturere tugari tw'uyu mugabane mu kuryakira ku buryo hatazongera kubaho ukwikurikiranya kw'akarere runaka mu kuryakira. Motsepe uyobora CAF kuva muri 2021 yabivuze mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, ariko ntibyateye kabiri umunyamabanga mukuru wa CAF Verone Mosengomba asa n'umuvuguruza avuga yuko ibyo bishobora kutazajya bikunda buri gihe jondanye. Verone Mosengo Omba yagize ati nk'uyu munsi ibihugu 5 cyangwa se 6 ku banyamuryango 54 ba CAF nibyo byonyine bifite ubushobozi bwo gusaba kwakira CAN, ni nabyo bituma bigorana mu gusimburanya uturere. Mu kwanzura inkuru ikavuga ko CAN ya 2023 izakinirwa muri Cote d'Ivoire mu ntangiriro z'umwaka utaha wa 2024. Igikombe cya Afurika cy'ibihugu cyatangiye gukinirwa mu 1957. Icyo gihe cyabereye hehe jondanye? Cyabereye muri Sudani ahahatanye ibihugu 3 gusa. None ubu amakipe
y'ibihugu yabaye 28 guhera muri 2019. iryo ni iterambere. Misiri niyo ifite ibikombe byinshi kuko ari 7 igakurikirwa na Cameroon ifite 5, naho Ghana imaze gutwara ibikombe 4. U Rwanda rwagiye muri CAN inshuro imwe ubwo yaberaga muri Tunisia muri 2004 n'ubwo iheruka. Duhindura ingingo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziravuga ko abahiri ku butegetsi muri Afurika babangamiye ugushaka ko abaturage baba bitoreye abayobozi. Iyi ni inkuru yo muri Journal de Angola, Jeune Afrique, African News na Mail & Guardian itangira ivuga yuko ibi byatangajwe na Minisitiri w'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin ubwo yari mu ruzinduko muri Angola muri iki cyumweru. Bwana Austin yibasiye abasirikare bari ku butegetsi mu bihugu bitandatu kuri umugabane wa Afurika nyuma za kudeta zabaye zikurikirana muri Mali, Guinea, Sudani, Burkina Faso, Niger na Gabon mu myaka 3 gusa ishize. Xavier, izo kudeta ngo zumvikana nabe mu matwi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidahwema kuvuga ko zizakomeza gushyigikira ubutegetsi buyobowe n'abasivile muri Afurika. Bwana Lloyd Austin ati abajenerali basuzuguye ugushaka ko abaturage bagahitamo gushyira imbere inyungu zabo bwite bituma umutekano ukendera, ari nabyo bimvano yo gupfa kwa demokarasi mu bihugu byabo kubera ko abo bajenerali babanza kuniga demokarasi n'ubwisanzure bwa rubanda. Ngaya magambo y'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ingabo cyangwa se Minisitiri w'Ingabo Lloyd Austin yavugiye i Rwanda muri Angola ku wa 3 w'iki cyumweru ubwo yakomozaga ku bufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika mu by'umutekano. Yashimangiye kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje gushyigikira politiki za guverinoma zishyira ku isonga amahoro, umutekano n'imiyoborere yimakaza demokarasi kubera ko ngo ibyo bintu bitatu ari ndatandukana atikijondanye. Ati Afurika ikeneye ingabo zubahiriza ugushaka kw'abaturage, si ingabo zo gutesha agaciro ibyifuzo byabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zamaganye ibyaza kudeta muri Afurika mu gihe abazikora bahita berekeza amaso yabo ku Burusiya busanzwe budacana uwaka n'icyo gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uruzinduko rwa Lloyd Austin muri Angola nirwo rwa mbere mu mateka y'icyo gihugu rwari ruhakorewe na Minisitiri w'Ingabo z'igihugu cy'igihangange cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe bizwi ko Angola ifitanye umubano utajagajaga n'ibihugu bikeba bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari by'Uburusiya n'Ubushinwa. Yahageze rero asoza uruzinduko rwe muri Afurika yatangiriye muri Djibouti aho yavuye agana muri Kenya. I Nairobi muri Kenya yasobanuye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gusuzumana ubushishozi birebana n'ahazaza hazo mu kugira abasirikare mu gihugu cya Niger nyuma y'umunsi umwe gusa Ubufaransa butangaje ko bugiye kuhavana abasirikare babwo 1500 bitarenze impera z'uyu mwaka turimo bitewe n'umwuka mubi mu mibanire yabwo n'ingabo za Niger zahiritse ubutegetsi bwa Perezida Mohamed Bazoum ku ya 26 Nyakanga uyu mwaka. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa niwe watangaje icyo cyemezo ku cyumweru gishize aho yanavuze yuko ambasaderi w'igihugu cye muri Niger Sylvain Yite ahava nyuma y'ukwezi kumwe yaratsimbaraye ku mwanzuro wo kumugumishayo kandi hatarashakwaga n'ubutegetsi bushya bwa gisirikare. Ubwo yari muri Kenya, Lloyd Austin yasinyanye amasezerano mu bya gisirikare n'icyo gihugu akubiyemo ibyo gufasha Kenya mu gikorwa cyo kohereza abapolisi 1000 muri Haiti no kuyobora umutwe mpuzamahanga uzahoherezwa kugira ngo hagarure umutekano ukomeje guhungabanywa n'udutsiko tw'abagizi ba nabi bazwi nk'abagangster cyane cyane mu murwa mukuru Port-au-Prince. Byarushijeho kujya irudubi nyuma y'ishwa ry'uwari perezida wa Haiti Jovenel Moise hari mu kwezi kwa 7 2021. Ku ruhande rwa Kenya hasinye Minisitiri w'Ingabo Aden Duale nk'uko byanditswe na New York Times, Huffington Post, African News na The Standard. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zijeje ko guverinoma yazo izakorana n'inteko ishinga amategeko yazo kugira ngo haboneke miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika nk'uko sabisezeranije muri uku kwezi kwa 9 ubwo habaga inteko rusange ya 78 ya Loni i New York. Bwana Austin yasabye n'ibindi bihugu byo hirya no hino ku isi kugera ikirenge mu cya Kenya bikohereza abajya kugarura umutekano muri Haiti nk'uko bishyigikiwe n'umuryango w'abibumbye hamwe n'igihugu cye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kenya kandi yamaze kugaragaza ko yarangije kwiyemeza kuzajya muri Haiti gasubiza ibintu mu buryo yifashishije ubunararibonye maze kuvana mu butumwa yagiyemo muri za Kosovo, Somalia ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uretse ibyo kujya muri Haiti, ayo masezerano kandi akubiyemo n'ubufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Kenya mu gihe cy'imyaka 5 iri imbere cyane cyane mu birebana no kurwanya iterabwoba rikorwa n'intagondwa za Kisilamu zo mu mutwe wa Al-Shabaab wo mu gihugu cya Somalia. Reka ibyo tubireke jondanya ahubwo ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bya Sudan Tribune, BBC News Africa, The Africa Report na Africa News byo byanditse ko ejo bundi kuwa 4 jondanye Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagiranye ibiganiro na mugenzi wa Sudani y'Epfo Salva Kiir. Muri ibi biganiro byabereye i Moscow mu murwa mukuru w'Uburusiya, Putin yavuze ko umubano w'ibihugu byombi urimo gutera imbere cyane. Ibi yabanje kubisasira avuga ko Uburusiya ari kimwe mu bihugu bya mbere byemeye ubusugire
n'ubwigenge bwa sudani y'epfo yabonye muri 2011 nyuma yo kwiyomora kuri sudani. Putin ati nagira ngo mvuge ko twemera ko tugifite byinshi byo gukora cyane cyane mu rwego rw'iterambere ry'ubukungu. Ku ruhande rwe perezida Salva Kiir yavuze ko yishimiye urugwiro n'ubwuzu yakiranywe i Moscow, ibyo yise ko ari urufunguzo rw'ubufatanye burambye mu bihe biri imbere. Sudani y'epfo kandi ni kimwe mu bihugu bya Afurika byitabiriye inama ya kabiri y'Uburusiya na Afurika iherutse kubera mu mujyi wa St Petersburg aho mu Burusiya mu mpera z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka. Putin na Kiir bakaba barahuye kandi mu gihe Uburusiya bushaka inshuti nyinshi zikomeza kubushyigikira mu ntambara burwana muri Ukraine kuva mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize. Kuri uwo munsi wo kuwa kane rero kandi nk'uko Jeune Afrique yabyanditse, Marshal Khalifa Haftar uyobora ingabo zo mu burasirazuba bwa Libya yabonanye na Putin maze bavugana ku bijyanye n'ikijondanye. Bavuganye ku birebana n'uko ibintu byifashe muri Libya n'ahandi hasigaye mu karere icyo gihugu giherereyemo. Nibwo bwa mbere aba bagabo bombi bari babonanye icy'amaso cyangwa se amaso ku maso kuva muri 2019. Khalifa Haftar yanagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Ingabo Sergei Shoigu i Moscow aho yageze kuwa kabiri iki cyumweru. Yanakiriwe kandi na Minisitiri w'Ingabo zungirije Yunusbek Yevkurov udasiba kujya mu burasirazuba bwa Libya kubonanira na Marshal Haftar. Baheruka kubonanira i Benghazi ku cyicaro gikuru cy'ingabo ziyobowe n'uyu Marshal. Hari hashize iminsi mike umujyi wa Derna wo mu burasirazuba bwa Libya wibasiwe n'imyuzure yahitanye abarenga 11,000 n'abandi nabo babarirwa mu bihumbi bakaburirwa irengero muri uwo mujyi wari usanzwe utuwe n'abaturage 100,000. Uburusiya bukaba busanga mu mubano ukomeye na Marshal Haftar wanitabaje abacanshuro mu mutwe wa Wagner wo mu Burusiya ubwo yageragezaga gufata umurwa mukuru Tripoli hari mu ntambara yo kuva mu kwezi kwa kane 2019 kugeza muri Kamena ariko kwezi kwa gatandatu 2020 gusa uyu mugambi waramupfubanye. Iyi nkuru Xavera igasoza ivuga ko Uburusiya bumaze imyaka myinshi butangije umugambi wo gutsimbura muri Afurika ibihugu by'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo kandi navyo tubiveho. Ubutegetsi bwa gisirikare buyoboye Mali bwasubitse amatora y'umukuru w'igihugu yarateganyijwe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha nk'uko byanditswe na France 24, Jeune Afrique, Sahara Reporters ndetse na Le Monde. Umuvugizi wa guverinoma y'inzibacyuho ya Mali Colonel Abdoulaye Mayiga yasobanuye ko iryo subikwa ritewe n'impamvu za tekiniki kandi ku itariki yimuriweho izaba itangazwa mu minsi iri imbere. Mu mpamvu za tekinike zashyizwe imbere zirimo kwemeza itegeko nshinga no kuvugurura amategeko agenga amatora. Abagize societe civile n'abo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa gisirikare bw'inzibacyuho bagaragaje ko batengushywe na guverinoma y'inzibacyuho nyuma y'iryo tangazo kubera ko bizeraga ko ayo matora y'umukuru w'igihugu yaragamije gusubizaho ubutegetsi bugendera ku itegeko nshinga nyuma ya za kudeta za gisirikare zabayeho muri Mali muri 2020 na 2021. Ubutegetsi bwa Colonel Assimi Goïta Jean Daniel bwari bwasabye ko amatora yaza muri 2026 nyuma buyashyira muri 2025 biza kurangira bo yashyize muri Gashyantare 2024 kubera igitutu bwakomeje kuwotswa n'umuryango wa CEDEAO none iyi tariki nayo ngo burayimuye. Kandi buyimurira n'igihe kitaramenyekana. Abatarishimiye isubikwa ry'ayo matora rero bavuga ko ari amayeri yo gushaka kwihambira ku butegetsi. Ngayo nguko mu gihe muri Mali amatora yimuriwe igihe kitazwi mu Misiri ho amatora y'umukuru w'igihugu yigijwe imbere hakazaba ku matariki yo kuva ku itariki 10 kugeza ku ya 12 kuboza muri uyu mwaka nk'uko byanditswe na Ali Monitor, Al Arabiya, African News na Arab News. Walid Hassan Hamuza uyobora komisiyo y'amatora mu Misiri niwe watangaje ayo matariki ndetse yongeraho kuzaba yatsinze ayo matora azatangazwa nyuma y'iminsi 6 gusa. Nubwo ataratangaza ku mugaragaro kandidatire ye, Perezida Abdel Fattah al-Sisi ni uhabwa amahirwe yo kuzongera gutorwa. Sisi w'imyaka 68 y'amavuko kandi ari ku butegetsi kuva muri 2014 ubwo yatorwaga bwa mbere. Yanatsinze kandi n'amatora aheruka muri 2018. Muri 2019 yadanangiye ubutegetsi bwe nyuma yo guhindura itegeko nshinga hagashyirwamo ingingo imwemerera guhatanira manda ya gatatu. Izo mpinduka kandi zanakozwe ku gihe cya manda aho yavanywe ku myaka 4 ishyirwa ku myaka 6. Ibi ngo bizatuma Sisi aguma ku butegetsi kugeza muri 2030 mu gihe azaba atsinze amatora mu mpera z'uyu mwaka. Xavier, tukiraho mu Misiri kandi haranavugwa indi nkuru y'urupfu rw'umukobwa wakoraga muri kaminuza ya Cairo wishwe n'umusore bakoranaga amuhoye iki? Yamuhoye ko yamubenze. Ngaho nk'uko byanditswe na Ali Monitor, African News, Arab News na Ali Ahram. Iyi nkuru y'inshamugongo yamenyekanye ku mugoroba kwa gatatu w'iki cyumweru nyuma yo kurasa uwo mukobwa akamwica. Uwo musore utarishimiye guterwa indobo yahise ahunga agera mu birometero 450 ugana mu burengerazuba bwa Cairo. Yabonye yagiye gufatwa ahitamo kwirasa nawe ariyica akoresheje yambunda yicishije uwo mukobwa yahozaga ku nkeke kubera ko yari yaranze ko barwuba
barabakana. Umukobwa yitwa Nurhan naho nyagukora amahano yitwa Ahmed. Mu myaka 5 ishize yigeze gufatwa arafungwa azira gutwika imodoka y'uwo yitaga umukunzi we. N'ubu nyine yaje kwica amurashe. Iyi nkuru ikanzura yibutsa ko mu mwaka ushize wa 2022 hishwe abagore n'abakobwa bose hamwe 301 aho mu Misiri. Mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka umusore wishe umunyeshuri amuziza kumubenga yaje gukatirwa urwo gupfa. Kuri uwo munsi habitswe urupfu rw'umunyamakuru wo kuri televiziyo wishwe n'umugabo we w'umucamanza waje nawe guhabwa igihano cy'urupfu nyuma y'amezi 2. Babinyujije ku mbuga nkoranyambaga abanyamisiri bagaragaje agahinda batewe n'iyicwa ry'abagore mu gihugu cyabo bibaza bati kijondanye. Bibaza bati bizageza ryari abagore bavutswe ubuzima bwabo kubera kuvuga oya mbese kwanga. Kandi ari uburenganzira bwabo kuvuga oyi. Mu Bwongereza ho haravugwa ikijondanye. Haravuga umunyasudani w'imyaka 21 watawe muri yombi kuwa gatatu w'iki cyumweru nyuma yo kubona umurambo w'umwimukira bikeka ko ari uw'umugore w'imyaka 24 y'amavuko ukomoka muri Eritrea. Ibinyamakuru bya The Guardian, Daily Mail na Telegraph hamwe na African News bikandika ko umunyasudani yafashwe mu rwego rw'iperereza ku rupfu rw'uwo mugore ushobora kuba yarapfuye agerageza kwambuka inyanja itandukanye Ubwongereza n'Ubufaransa. Umurambo we wabonetse ku mwaro wa Abreriyo ku ruhande rw'Ubufaransa. Uwo musore arashinjwa kwinjira mu Bwongereza mu buryo butubarije amategeko no gufasha abimukira barwihishwa kwinjirayo banyuze mu cyambu cyo mu mujyi wa Dover uherereye mu majyepfo y'icyo gihugu cy'Ubwongereza. Kuva mu kwezi kwa mbere kandi uyu mwaka abimukira barwihishwa 24 bageze ku nkombe z'Ubwongereza bambukiye mu mato matoya, naho umwaka ushize abarenga 45 barambutse bavuye mu majyaruguru y'Ubufaransa. Ni mu gihe muri 2021 hambutse abangana iki? Hambutse 28 naho muri 2020 hambuka abimukira 8,500. Reka dusoreze muri Uganda aho ibinyamakuru byo muri icyo gihugu birimo Daily Monitor, New Vision, The Observer na Red Pepper byanditse ku munyeshuri w'imyaka 17 y'amavuko wacakiwe na polisi kubera ubucuruzi bw'abantu. Polisi ivuga ko yamufatiye mu ishuri yigamo riherereye rwagati muri icyo gihugu cya Uganda hari mu cyumweru gishize Xavier. Arakekwaho gucuruza abantu 170 bakiri batoya. Polisi yasanze mu rugo rw'umugore w'imyaka 28 y'amavuko bategereje kujyanwa i Nairobi muri Kenya aho iyo nsoresore yabizezaga kubaha imirimo. Nyuma polisi ariko yaje kuvuga ko iby'ubwo bucuruzi bw'abantu ari icyuka gusa kubera ko ngo nyamusore amaze guhatwa ibibazo yemeye ko yihangiye umurimo wo kubona amafaranga akoresheje isosiyete y'abaringa yise Humble Company yababwiraga ko ikorera i Nairobi ari nayo bari kuzahabwamo imirimo. Daily Monitor yandika ko yari yaramaze kubavanamo amafaranga aho 98 bamwishyuye buri umwe ibihumbi 100 by'amashiringi ya Uganda, mbese amadolari ya Amerika 26 buri muntu muri abo 98. Abandi basigaye yabacaga ibihumbi 50 by'amashiringi jondanye. Hari umuhanzi wo mu Rwanda yigeze kuririmba ati inyota y'ifaranga igiye kwica ubuzima. Ifaranga kandi ryaguze umwana w'Imana. Reka twanzure dutyo ariko tubyirinde naho mubizi mutange amakuru bicike. Mwakoze kandi kubana natwe muri iki kiganiro. Ngewe nari Nyirarukundo Xavera urufatanije nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Ciao ciao.